gida sibhekane nje wonke umuntu udonsela le nomuntu udonsela le inkinga yami nawe uGabriel ngapha unobuhle ngapha nale nonsense yakhe leyazama ukuyenza ngicela ungisize yabona njalo ma yabona nje unobuhle ngasakuthinte lakhe ngiyacela ngifuna ukubona edlule khona yo ngiyazi ukuthi ngumuntu okukhe ngifuna ukukhuluma naye yokusiza ukuthi ushona ubuyele ekameleni lakho ngiyacela bonko ma ngiyacela hey wena awungeza tshela laphara lakho idlalele le kude nasegoli ngiyamthanda nangihlolambo ngiyamthanda uIshmael Longwe ngakho ngishilo ngiyazi ukuthi nimbona esiphara kodwa he's one of the sweetest people I've ever met empilweni yami akuna amazing person na uthando lokunuka yakuzwana nobuhle ntombi zodwa Thabetha awulaleli wena ngizokwenza amanyala la ekhaya emzini kababa Ntanami Sibindo naso uzoma emva kwami uzoqhuntsula amehlo uthi uthini ngiyamthanda na inhlonipho ayisekho lama ayisekho ngiyazi kwanele bonko angizwanga ngikathele hayi ngikathele yazi wena uyihypocrite angithi wena waqala ukudelela lekhaya ngokuletha uOwethu walala naye nkosikazi wakho ukuphi yena next door ufunani lapho wawuzobona lokho uyapi lapho wena wena lutho wena uyintombazane wena wena no mhlombo yasin ningangiblame hayi ningangiblame anginandaba kodwa ngithi sisho siyasho Mankisi mankido ngicabanga yimi ngikuzala ufuna ukuthini mina ngilethe indoda mina la endlini ufuna usojana nabuhle ayo kazi lomjida bheka ntana ngiphethelezi ke enezi ngitheni kubuntu ngithe bayintantisa emasosini le uyithanda ngona nje ibheke baba ngathi upside down bona isho ntanami okay ntana shaya noma uma-2 ntanami akwakahle since yonke la le ngiyenzekele mfethu ngilambile mfethu ngilambile into engiyifuna nje kuphela ufuna ukubona intombi yami ishekela ukubheka ngathi umntwana mfethu uyazi ukuthi mfethu kulist enzima la ngaphandle mfethu angikwazi kodwa kuyona-ke i-decision yakho isinqumo sami lesi isinqumo ngisithatha mafethu ukuthi ngiyahamba ngiyobona intombi yami ntanami ngiyazonda ukubona usoyeza mara nje kuyalo ukuthi ngiyeke liphumula lapha labantu bazokudla uphila mfethu lapha njengomazimizi yabona kuyomele ke ungayi-one lapha nizomele sithole i-backup at least si ungihamba lapho ukamntu ngiyake-ke uhambe uyi-one lapha mfethu mara ke kuzomele ngithinta ama-agency at least sithole i-backup sibangene angimfi mara idla kuqala idla ilume lapho